tuze kumwibana wa Kristo twicare tukituza kirakire. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kuna mambo tuzamura amajwi tuyaregere hejuru.
Asante kwa kuli Imana yuko. Bwana sifiwe. Ayo mshuti yaje. Itabirori iyo mshuti sigara. Mshuti ni yana. No. Mshuti yaje. Na yiwa. Kwa mama kwa mama. Tano buri. Afrikando. Sizi je. Sina kufuka. Uretse kuvuga usevye. Tugiye gusibuka. Usaba kujya. Bene ngo bituma nongera kuvugira iraje gushika tambuka. Bituma pemi nikete. Ahubwo wanzu usenga kugira ngo neze umunsi w'amashimwe kandi njye ntegereza mwese kweba nije mba nayoboye uko nyobora nije uwo nguwo umunsi nawe dukorera uko nyobora uko nguwo banshimwe cyane abari hanze n'abari hejuru n'abari hano itangazo ni rimwe twaje mu mashimwe kugira ngo tunezererwe Imana kandi abantu bari mu mashimwe ni ukunezerwa Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bakiriye abantu bose umwegere n'Imana. Bitangaza neza gushimira. Eba. Amuri cyubahiro cy'Imana. Tambure cyane. Haleluya. Ongera muzamure cyane. Ishimwe cyane. Abishimire mo. Uyu munsi ibiterane cyawe amashimwe yawe. Yashimwe haleluya. Ibiterane cyawe kizoza kibana. Ongera uzamure cyubahiro cy'Imana. Ishimwe cyane.
Nanyuka. Bwana sifiwe. Ayo nshuti yanjye itabirori niyo nshuti isigaranye. Inshuti yanjye inshuti yanjye nanyubahije. Niko mu bantu kwambuka. Hano buri inshuti yanjye. Pastor Kando sizi je sina kuvuga. Uretse kuvuga usedusa. Tugiye gusibuka. Usaba kujya. Bene ngo bituma nongera kuvuga iraje gushika tambuka. Bituma pemi nitete. Tuzari kubwira wa Kristo twishara tukituza. Cyaki. Bwana sifiwe. Kwa mkiza, kwa mtano kushimama.